Pemirsa Nyangre Pengerau Galungan, sawetara pebuat pokok sayan mal. Tios beras sarana upekara taler sayan incap. Ring sejroning mastikayang kewentenan stok ring pasaran, tim pengendali inflasi daerah TPID Pemkoden Pasar, rajak nyelehin stok sembako ring lapangan. Sili tunggilnya nih stok beras sani rauhi mangkin harganya nih ngemalang. Setelah ring kuentenan stok beras oleh TPID Denpasar kapimpin oleh Sekda Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana kesarengin jajaran. TPID masa setelah ring gudang Bulog Sempidi kesangre oleh manajer supply chain dan pelayanan publik Bulog Bali Sudi Mutin. Sekda Alit Wiradana ngwedarang nyangre pengrauh rahinane mangkin pai ketandane masti kayang kuentenan stok beras kantun aman. Anutin saking saselah ring gudang Bulog, stok beras ring gedung kekantenang kantun Akingin. Kauningin pinih kidik wenten siu sama ston beras sani sayaga kalimbakang majang kerameni. Anutin kate sani katima saking Bulog, ring 3 bulan pungkuran kantos April sampun sayaga siu sama ston. Tios punika pacang wenten pawawahan malih 5 taliton. Ngenenin indik arga kauningin kantun mal ring lapangan. Sekda mausang pacang limbakang beras Bulog punika ke pasaran. Mawinan stok nyani sayan akeh menjantan arkan nyani anutin pemargi. Lianan punika manajer supply chain dan pelayanan publik Bulog Bali Sudi Matin mausang pamekas ring wilayah Denpasar miwah Badung stok beras ring gudang Sempidi kauningin akeh inggih punika siu sama ston. Napi malih ring bulan Maret kawawahin beras import malih 5 tali mejanten sida nagingin kantos bulan Juni sani jakirau. Kramel kaaptiang nenten panik buying utawi osah santukan stok beras kantun nagingin. Ngenin harga sanimal Sudi mausang katanya nih munggah ring beras premium utawi medium. Napi malih para petani durung mupuh kahanan inucap sani ngawinang harga beras ngemalang. Asmara Putra Bali Pos Nguningayang.